preservation of the rural Buddhist heritage. I would like to request to make a chanting and starting Modasa 3 times and the verses of the virtues of the Buddha, the virtues of the Dhamma and the virtues of the Sangha, and then followed by Nanudimidimida verses 3 times, Bodhisattva verses 3 times and Sabitio verses. It will take time approximately 3 minutes. So Pandura Bhikkhu Sangha announce, let's get started our chanting and starting Modasa 3 times. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahant samma sambuddho vijjacharana sampanno sugado loka vidu anuttaro purisa dhammasarati saddhadeva manusana Buddho Bhagava Swakato Bhagavata Dhammo Sannidhiko Akaliko Eripasiko Vanahiko Vajjata Viditambo Vidyui Sopripano Bhagavato Savagasangho Utopripano Bhagavato Savagasangho Nyaya Patipano Bhagavato Savagasangho Yadi Patipano Bhagavato Savagasangho Yadi Dansatari Purisa Yugani Atha Purisa Bhogala Esa Bhagavato Savagasangho Auneyo Dakineyo Nijali Karaniyo Anuttara Punya Kita Lokasa Ewa Buddha Saratana Dhamma Sanghisa Bhikkhava Vyawa Sambhidadawa Loma So Nai Sati Yanudi Medawa Mingalensa Yo Jamana Po Sakunasa Sato Babako Dosupina Aganda Buddha Nubhawe Nawina Samendu Yanudi Medawa Mingalensa Yo Jamana Po Sakunasa Sato Babako Dosupina Aganda Dhamma Nubhawe Nawina Samendu Yanudi Medawa Mingalensa Yo Jamana Po Sakunasa Sato Babako Dosupina Aganda Sangha Nubhawe Nawina Samendu Bhavatu Sabha Mingala Rakhantu Sabha Devata Sabha Buddha Nubhawe Sarasati Vandute Bhavatu Sabha Mingala Rakhantu Sabha Devata Sabha Dhammanubhawe Sarasati Vandute Bhavatu Sabha Mangala Rakhantu Sabha Devata Sabha Sanghanubhawe Sarasati Vandute Sabhitiyo Vivechantu Sogorogo Vinasatu Madeva Nodaya Sukhidigayo Bhava Abhivadana Silesa Nesa Oda Pachayino Jataro Dhamma Vadantu Ayu Vano Sukhamala Sadhu Sadhu Sadhu। ये म्यांमार के स्पेशल यूरोप और थेरवाद सिस्टम से चैंटिंग किया है इन्होंने उनके कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद न्यू दिल्ली।